Muri Mozambike abana b'abakobwa benshi bacikirije amashuri biturutse ku gutwita imburagihe, gushyingirwa ku gahato, ubukene, ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'irindi hohoterwa. Mu kurwanya izi mbogamizi, ikigo cy'Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga gitangaza ko kizatanga miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika mu gihe cy'imyaka 5 mu rwego rwo guteza imbere uburezi bw'ibanze ku bana b'abakobwa barenga 200,000 mu turere 12 twa Nampula na Zambezia binyuze muri porogaramu yo guteza imbere uburezi bw'abana b'abakobwa AGE mu mpine icyongereza. Uyu mukobwa w'umwangavu yatwise afite imyaka 15 y'amavuko. Ibyo byatumye acikiriza amashuri. Yigaga mu mwaka wa 6 mu karere ka Marupura ho mu ntara ya Nampula muri Mozambike. Numvaga mfite ikimwaro cyo kujya ku ishuri ntwite, hanyuma ndivamo ngo mfashe kwiyitaho mu gutwita kwanjye. Umwaka ushize ndetse n'uyu mwaka siniyandikishije kugira ngo mbashe kwita ku mwana wanjye w'umuhungu. Gutwita imburagihe, gushyingirwa ku gahato, ubukene, itotezwa rishingiye ku gitsina mu mashuri n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bikorerwa abangavu ni imbogamizi zituma bigora abana b'abakobwa kuguma mu ishuri nk'uko bitangazwa na Silvina Kovane, imirimbanyi y'urubyiruko. Bamwe mu babyeyi bashaka ko abakobwa babo bahagarika amashuri bakajya gushyingirwa bakiri bato. Turabizi ko iyo umukobwa ashyingiwe akiri muto, kwirinda gusama biba bitagishobotse, kandi dufite n'ikibazo cy'intera ndende, ibura ry'amafaranga n'uburyo bw'ingendo. Mu kurwanya izi nzitizi, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID kirimo gutanga inkunga ingana na miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika yo guteza imbere uburezi bw'ibanze ku bana b'abakobwa barenga 200,000 mu turere 12 tw'intara za Nampula na Zambezia. Gahunda izamara imyaka 5. Uma educação básica é importante. Uburezi bw'ibanze ni ingenzi ku iterambere rya buri muryango muri Mozambike ndetse no ku isi yose. Uburinganire no kugira uruhare mu burezi bishobora guha abakobwa imbaraga zo kugira uruhare mu kwiteza imbere mu by'ubukungu. Ni gahunda igamije kongera umubare w'abana b'abakobwa basoza icyiciro cy'uburezi bw'ibanze. Iyi porogaramu irahuriza hamwe umuhate wa leta wo kurwanya gucikiza amashuri mu bana b'abakobwa, ikibazo kigenda gitera impungenge nk'uko bitangazwa na Bwana Manuel Bazo, minisitiri wungirije w'uburezi n'iterambere ry'abantu muri Mozambike. Ibipimo byo kugera ku burezi ntibyigeze biba hejuru mu bana b'abakobwa, ariko harimo gukorwa ibishoboka byose ngo abana bose bagejeje ku myaka 6 bajye mu ishuri.